tuge tawa no itu ka family itu nanti ko beri ko na nga ko ya bitu sai na inde ka ya kiro na ka ko ya no na mara to ka ta di Lincoln ko le abi hayo na no ka to le ne ya ka mo ya te le ada mana mimi kama ni kira wewe kama ni kira ni ndio maana kile au asante wewe ndio tabia yako ya pia hiyo mitoto kubikana na sawa na dunia kwa zote uka ukiapo kanukia ngoma na sifai ndio ba asante wale ndio kwa nini tunatoa ile ministry thank you now allow me to invite Kemonda wote ndio Kemonda mwenyewe the tower guy Kalango wa Muraya OSS ndio leo niko tohote kuinuka appreciate Kalango Muraya my brother you are doing a great job like kwe ora kweke ingelo yo na hemo kwa kike nina bendi na Kemomo toke na kima na bendi ma 60 toke ngiro ko huteria ndo na kumaradia na kumaradia no hora wa bendi na wa Kemomo na kuinuka no way tuchikemo urero hero wenye ata kwa representative na komiti yote ambaye kuma mshinde tushamalilie nao ndari ngiri cia kiroko na haria twatida mucemanio tuma hau tukite ha koguo no kwire ni njui muri andu no ndrenda turikie na ihenya nigetha tuthie tukahuruke rimwe uraigua chairman makiuga niaracemania nayo ni kunoga na cio ndirugire tondu wa gitio kia mutungatiri witu witagwo Evangelist Mary Lincoln igongona ria kiabangite mbere ndakona mucemanio rucio twagirie ku uriragia andu aya Ngai ruheru wega ona kuguku thikũ ici ukira kumenya kana nĩ ũrakwa wandu ũroraga comment ukara ukirora ukara kusikiza na ongea sana kaniya rugiti kuchitenda maundu maingi mwashimwaje kihara na theki muno kuma ukore na ipasha na wetikira guka tekito muhurire ruhiru wega na nigetha thiendegeretie tondu haha ni ndoka no indo tukuoya ndio na ndio muno kinya mandu mingi list haha ya dole barutete pesa na megu kumaraga nime kwenda kuheana pesa ciao sabido ganya kurathime muno ni tondu wa kukoretwo nawe kuma day 1 na nduri wanogio ni ithuĩ tondu wa urata waku na Betty may God bless you nindona Helen Muthoni rugama Helen urere irohero wega thank you so much thank you nduka ona twari muno gutambura ndothe tutambura kutukaga pesa ni tukumatambura tondu wa ugoci wa ritwa ria Ngai no atuhunjiria wega muno tondu na ndioi nginyitie mweri wa 11 atia no Ngai nioi eja rogoco na gitio kinene ekwekeroria na gitio kinene ndĩrenda gwĩta obino mata mutumba ino wingi ndĩraigua nĩatũthindũkire mũno wega tondũ nake nĩekire wega na nĩ wega akenda kũmenya kana ũguo enda nĩenda atĩa neno murata witũ mũno nĩ murata wa Evangelist Rotubigi mũthenya wa ira wĩtagwo Evangelist Lucy Wangũnjiri ndikane gũkanĩte ũcio warĩa na mbeca no nĩ atũhe ciringi 20,000 na nĩciakinya mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ wega Mr. Simon Guthia Ngai arokũrathima 20K nĩnginyucie thayũ asante rĩu na gĩtĩo Mheshimiwa Mercy Nũngari ndĩrenda ũke haha ũgeithanie warĩkia kũgeithania niĩ ndiganĩte gũkĩria Mheshimiwa Jane Kĩhara ũnjĩtĩre mũtumia ũyũ mũrathime atũgeithie o ndagĩka ĩmwe atũnengere support yake tondũ kuna ica nĩ kũraihu nĩtũgũcoka tũmwĩtĩkĩrie nĩndona nginya hese ndugu wewe thank you baba karibu sana utikihore Master Nũngari Bwana asifiwe. Tusalimiane hewani kigo kĩa Ngai kĩrauga gwĩthĩ na gwĩkĩra kana gĩkeno rĩtwa rĩa Ngai rĩrĩkana atĩa
nĩrĩrogocagwo ona andũ a online. How are you? And all protocols observed. My name's Evangelist Masinungari. Nimeokoka jioni ya leo na Yesu ni Bwana. Asante sana Pastor Kiongo for the word. Ati tutihutwa na rigi. Tumebarikiwa sana. So mimi nimeleta rambirambi zangu na familia yangu kwa waimbaji wenzangu na familia ya Betty Bayo. Na nilikuwa huko jana, nilikuwa na Pastor Elijah Mira na wengine naona hapa. I was there yesterday and I got on with the family. Na leo nikakuja, nilikuwa nimepanga nikuja hapa ndio tushikane na waimbaji wenzetu ama wenzangu. Gikuo hiki kia Betty imekoka kila mtu. Kwa sababu ni kitu unajua hata kuna mambo unajiuliza. Mimi Monday na tulikuwa na Mheshimiwa Jane, tulikuwa headquarters za chama yetu ya DCP. I was moodless. Hakuna kitu nilikuwa nakaa peke yangu. So wakati nilisikia hizi news, nilianza kuona kwa mtandao. Nikaona kama si kweli. Nilikuwa nimefahamishwa na mtu muombezi mmoja ya kwamba on Sunday tuombe, our sister ni mgonjwa. So nikamkumbuka kwa maombi. Mimi nikampigia simu nikamuuliza ni nini naona kwa mtandao, mpaka nikaona kama watu wanatakanya. So when the news when the news were confirmed, hiyo kitu ilinigusa sana. Unajua kuna katoto niko nako hapo na lea. Nilikuwa na waangalia nikajiuliza, ni wiki kwa watu wanatuzo kidogo. Ni kama ilikuja kutu prepare that we are just passing by. So pole zangu, nilikuwa huko jana nyumbani, nikatoa ile kitu yangu nilitoa, lakini leo nimeleta mheshimiwa wetu Jane Kihara, tupigie makofi. Ni kwa sababu tumetumwa na our boss. Karibu sana mheshimiwa. Mtukemo leo ni weka dawa rigiji na wote kumbe. Asante sana. Jambo. The office chairman na ofisi yako, wachungaji, wasanii na wale wengine kama mimi raia, Bwana asifiwe. Ni mwega. Unaona kwa kwa ndikenge. Niseme pia nimekuja hapa kuomboleza na nyinyi na familia juu ya kifo ya our beauty queen. I first met Betty Bayo in Naivasha. Ndio hivi ngororia wa ile bendao ndiamuonete mbele. We had a function to support people living with disability. So she was invited by our director. I was very happy to meet her because we borrowed it already too. Now, by the way, that is what we told you to do. Ajira ni mwire. Haria Kenya tulileme nao. Koguo nidama kile muno na igwanetwo koguo. Mshikwa na ugariwiga. Because I saw her on the 15th June. Igogona-inĩ rĩa Evangelist Msewakunji. She was looking so beautiful and she was very smart. When I was like, how? So it's somebody I know. She has done a lot for this country. She has done a lot for families. Na ni atukuje pia na ndimo shiraki.
Koguo ndikirio haha tunyitanire tondu ni atutiga na andu aka ni maragithi haraka muno. Ni ndironete mwiritu muthaka muno. She was very smart. She was extraordinarily smart. Aina ni kuoguo ngai yani hau no tugakiuga Ngai niwe ui mwatumijiria mchungaji. And thank you very much for the strong word, the strong message. Nĩũkire nĩ ũndũ wa mũndũ njũĩ, nĩ ũndũ wa mũndũ nyendete na nĩtũmwendete mũno na inyuĩ mũnyaga inyuothe maithegi. Gũkorwo mwĩciririe tũtimũĩ ona korwo tũtigeire tũtionanĩte handũ haha. We love the work you do. Tani after 11 p.m. no woka hosana, tawo hosana. Ona no ndale hapo ni yole. Because you are great people. And keep it up. Message ya muheana. Chimoyo, aigwa chugo chimoyo. Na tutoe kuina tukena hamwe. Ugu tina maundu maingi no kumira tukiyumiririe tondu ni gukurathire. Na tuihoe muyu muno plus chairman wa kanitha wakwa Elder wa PCA. Ugu cio ni tunanaga magongona-inĩ ma PCA. Yuge tina maundu maingi nidatumwo ni His Excellency the People's Deputy President kana uri ati ndagithurire so koro St. James na muthurire niguo igari Azimio no tutikire hamwe ni nigukire undu it's democracy tutikire hamwe ni tuge kuma haha tugerie twiyukiririe mutikiona kuria koragwo ni ona nganyitwo na ngoho ngatahwo mburi na ngari maundu maingi because kuria andu matendete the truth, but the truth will always set us free. Nidatumwo ni rigiti na 300,000. Nieti jari nidida ikiriria ndia mwira ni njui betibai kogo njukire kuomboleza na 20,000. Yeah, ngania mwitaro Wiritwetagwo Muthoni Kihara ni mwana siasa wa guku Nairobi na ni ndio wakundithirie siasa onakorwo mutimuonaga nake ni waranyita mucii uguo niguo tukihana. Ngai witũ amwĩke wega na mũrathime na hurũkie our beautiful queen kũu kwega twĩragwo kwega tondu itikiri undu ũngĩtũmĩra. Amen. Na nĩ ndona ũrĩa wendera kuonete iyo TV-inĩ ũrũrĩtie mata God is good all the time. All the time God is good. Kama mmesikia, mimi naitwa Councilor Muthoni Kihara. Mimi kiongozi hapa Nairobi
Mimi sina personal relationship na Betty Bayo, but I'm a fan of Betty Bayo. And my message tonight ni kwamba there is a time for everything. So it's her time to rest, and it is our time to celebrate her life, to honor her life, and continue with the gospel and other worldly responsibilities until our journey also ends. So as much as it's painful, it's also to recognize we are sojourners in this world, and nobody knows his day. Thank you. God bless you. And what you have to Ni wa Kiambu Gatundu South. Goda hikire dauma Nyeri. Shoka bibi gucaria wa Irugu. Ngurira muronga tukiigua tukiari horo wa andu arugu. Noria tumoi noria guthiaga. Twaragia to the point of kumenya Ngai twamurathime na mwike wega nake Betty uikare umui uri uramui rito icio cia mujo igara igatabũrũkio. Please let us honor her with the dignity that she lived. Thanks. Nuna kumurehera ngiri 300 ucoke ati ngeo kimwe ihinda ria gukiaria wega kana mbeca turenda kana ituku hurira mheshimiwa Jane Kĩharambĩ wega rĩu hurira mheshimiwa Ricky G Ruhĩrĩ wega tondũ ngiri icio 300 tutiuma nacio na harĩ ũndũ cigwĩka. Nĩ tũraugire wega Betty nĩ mũrata wa andũ mainagĩra andũ othe. Ithuĩ wĩre mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua nĩ twakena mũno tondũ tũngĩrecokirie korwo ndanoka no tondũ nĩoka wa imogo na igũrũ muge hĩndĩ ĩngĩ arathimwo. Thank you so much.